College Kun Vibro Session Part Kajimutib Namta Kikubor Light Kam Kibalai yang Baka SSC Staff Selection Commission Kabade Jong Kipus Class 12 Kaneka CHSL Combined Higher Secondary Level Examination 2025 Kaneka Mi Imanus Nem Te Kipus Kibade Jongka Central Government Ma Kibalai yang Baka SSC Kini di Kam Office Kimdere Kam Spy Ngan Spy Nama Lata Marbun Kistu Bakla Te Sampai Kibudu Bakut Bakwa Wan Syai Baha Shpang Gini Ter ngasal batai bah aduk bakut te namta gini kalami ka advertisement kan notis namta wan pendap no ya ki application gi jong pil ada min adu apply tarik Jun mat kan kod bade khat praterik Julai tena not por bah te wanam up ya kelas dit sedang not wood ban apply namta gini pus ke exam kan de adu September praterik September adu khat praterik September mot pingat akan ono kesini gini kas margidon artali kadang ka tier 1 tapi pas way ka tier 1 lada pi pas ka tier 1 pin poi ha ka tier 2 tera poi ka tier 2 tes kadang ka typing test dan ka kidon lagi jong te skill test ka ter te bisa lawan mi ya ka list te ki ko apply gini kan mau pinda menderi ban sulit to kumi kumtu kya banda page way ka syllabus kya banda puleva la ta nom la are klem da pan kre nam ta kini ki exam ki kham hi te banong mansu itol penal te dalile penampas makaran ar teligi exam karon jo tier 1 karon tier 2 qualify jo koi ekipus bala jane ki debeta jongka lower division collect LDC junior secretariat assistant katulok pada kena jar kena di pay skill mah kena spa untuk pelajar kame kene de dak hilang te don segi data entry operator dio marka data entry operator grade A te la jong te gine ki bun ha te combine lang la jong office khila banyo hakan office tama khila banyo mekhliaru tama duna bha ka chances banyo ko mekhlia te khila banyo ha Assam khila banyo kinung bede po north east kan te phyaban khre bha nam ta gine te ki tentative vacancy ni gine parla are ban ong bai thik te ka bamanta ka long bai all India post bro ko hedu lai hajar sispa lai poi tentative vacancy kelaban kiu kelaban here ya kane akan mau ha kiba kwa apply ni ka snem nam ta kane kiba kwa apply ka dei khat pra du live snem kata la ong nang bat ka age relaxation nam ta ki SCST ma khat pra du live snem kila apply nam ta kini pus kari free menurkam mandei menurkam mansu by application menurkam tang ka ba la village support cyber napsu ka by registration by application tangatahi non kami ira di balade registration lain shu let shu pendap lane pendap hina ka furu hilawan pendap nang ba ka website ssc.go.id lane ling ba ka apps ru kadang apps ni hilawan download nang ba play store la ban pendap nang ba ka apps ru menta men shu empat la re mental ala ban pendap nang ba ka apps te sale ya kata la da bi kwa ban pendap nang ta ki post mo persang ban penang lade ban khamsuk apply kenu noi post jongka SSC pin khamsuk ia lade ru mau ha te select orang kam ka qualification ke debi du class 12 kini kanu no class 12 ru phila ban apply nam ta kini te sa kan mau banda le orang kam te shwa ban poisi ta bro ngan batai shwa kene koi ba marba mentah ke SSC to lada pimpat deb registration have register shwa have apply have le ke bro pendap ke detail okay kiba ada registration kiba ada warem te gile no ndala pli ka pha verify be yu adhar te bale ki pha verify yu adhar mar ta gile ko bathmai me choi le warem tal bathmai ki hable registration one time registration biang OTR biang te ki pha verify yu adhar bale namar ba shajbun ma ki apply kam habling ba ka SSC mo nda DMTS ne de SSCGD ne de kanu kunu ro CHSL ne kanu ro te ka shadon be ba ka sha reject be ki dur ne ki ibaro te ka way ka ba ki le kane ba ki pha ba ki ka bha ba pin verify ba do adhar la pin adhar khnang ba pinom sha reject shu nang ni shakman la da ka dur ju phi ka lo kom no la da ka ero mar ba ka link adhar ju phi la verify te kinom yo shu ngwa ta ba ong ba sha rejected nomor ka dur na nomor ta ta te la ki shu verify di document te kan don me tu ba o ka dur ju phi ka biang o kata kam biang te ka sha don me ba sha reject te khnang ban laj ni kita te persang baik ban verify da adhar nomor jong khi khnang ban sup hadin habut kamtam gini post MTS bat SSCGD bun ma gi badu de tang kata karau
kita kan mau verify inda pila place verify le udah one time ayu dan sependap hab upload hi dulu ma ya upload online ru lambak apps ke PP download ke apps nampak ka Play Store kan mau SSC pila ban download desa apply gini post mau registration mending kan mau UA gini kan mau registration number password pilih kan mau ban yo pan login dalam padap ban register syua dan ada kita te kan mau ban page ke syllabus sapo ka official website download PDF page syua ka syllabus te prepare nam tagane dan porba adu September ka exam kadon te nam tagane ru ka exam kadon negative marking mau ka negative marking nam taga tier 1 kalong 0.50 nam ta koi ka jikali ka bagi bakla te haban ansar ba pinle ba tanam ta kane ka tier 1 kadon hadu saw paper kadon ka English language arp santal jikali san phamak arma koi nam ta kadon ka general intelligence kadon ka quantitative aptitudes basic arithmetic kine gidi arithmetic ka jingkhen par ka general awareness te kine boro long aspa mak sispa tali question te dakum nu dari 20% ka cut off te kan mau kini dia multiple choice finish tick bet kan do kabade kan bola tema kali computer base te phaban lab hai gini te lapas kini ka poise ka tier 2 poi ka tier 2 dan ha tier 2 kan don ru ka markadan baik ke DO bat ka lower division collect te kan don ka skill typing lane ka typing skill lane skill test jom kini ki post la qualify te lapas ru kita te phila yo bet ya kam tes kan mau banda cek bah ya ka syllabus cek bah gi baro amta kini amta yang don por bar kini gini free te kalong tang ban tes ya deru ba la himpat jumat ban exam phila on persang amta gini kenang ba new experience ane shikmat kamtam ki brang senang thamai te phila ban appear kom gini gi exam jong center promen war gi free gidon ba jan ru kas 10 kas 12 te kane amta kari kas 12 te ka merejong graduate ru barang sudab kampat kur reka prediction te kaladan kur ya turu tengah sapun mi chong turu dan terter te ngatrai tangkat nehi kijing belum batai nam takane te sapersang rat ko apply online nambaka website ssc.gov.in tangkat nehi boleh jumpa